Sanibona, igama lami u-Amatula. Sizokwenza ama-foci awe-parabola. Kumboniso ondlule sifunde ukuthi i-ellipse ichazwa nge-locus yawo wonke amaphoyinti. Le yisami yamabanga amabili akhethekile abizwa ngama-foci. Ithi ngidwebe lokhu. Lana kanjena ma-x-axis wethu. Bese-ke lana ngidweba ama-y-axis wethu. Isami yalamabanga amabili i-constant manje uma le kuyi-ellipsis yami. Ngibone. Ngiyacabanga ukuthi nayi isenkabeni. Uma lena kuyi-focus point. Focus point. Lena point leli liyi-focus point bese lena kuba i-focus point elinye. Le ellipsis ingachazwa njenge-set yawo wonke amaphoyinti noma i-locus yawo wonke amaphoyinti. Uma ngingathatha ibanga la noma yiphi iphoyinti elikhona kule ellipsis bese ngililinganisa nalama focuses lawa. Uma ngithatha leli banga leli ngilihlanganisa naleli kanje. Uma ngilihlanganisa naleli kanjena, asithi leli bese ngihlanganisa naleli elinye kanjena. Bese-ke asiwethe lamabanga leli, asithi-ke le banga leli asithi le banga leli silibiza u-D1 bese leli silibize u-D2. Lokhu kuzolingana naleli. Lokhu kuzolingana nenaneli constant kule ellipse yonke. Asithi uma ngithatha noma yiliphi iphoyinti jikelele ku-ellipse, asithi ngithatha leli silihlanganise-ke lona sihlanganise naleliya. Sihlanganise kuleliya. Lena-ke leli asilibize nalo siwethe, silibize ngo-D3 leli. Bese leli silibize ngo-D4. Isami yalamabanga akule focus izoba constant. Manje-ke kulokhu u-D2 ohlanganiswe no-D1. U-D2 ohlanganiswe no-D1 uzokunikeza zolingana no-D3 ohlanganiswe no-D4 olingana lokhu konke kuzokunikeza i-constant le yethu engikhuluma ngayo engu-2a. Sifundile ukuthi lokhu kuba ngu-2a. Lana u-a oba yibanga le-semi-major radius. Lena i-formula ye-ellipsis ye-ellipse ngibhalayo manje ilingana no-1. Bese safunda ukuthi ibanga leli le-focus elisuka enkabeni ye-ellipse, le banga le-focus iba yi-square root lo mehluko walamanani womabini. Manje singakubiza ngale focus ukusuka la uye le kuzoba ngu-f bese square root sika a squared osusa u-b squared. Uma sine-vertical ellipse bese-ke lokhu zange ngikubonise kumboniso ondlulile, ithi ngikubonise manje. Asithi i-ellipse yethu ibukeka kanjena. Ithi ngidwebe lana sine-ellipsis ebukeka njengale. Sine-ellipsis ebukeka njengalena. Bese-ke lana ngibukile isenkabeni kahle. Bese lana asithi lena lawa kuzoba ama-semi-major axis.
lawa ama-major axis bese lawa ama-minor axis lawa. Bese-ke lana kuchaza ukuthi u-B mkhulu kuno-A loku ngoba i-ellipsis inde futhi yondile. Lana ama-focus aba kuma-major axis, lana ama-major axis kuba ngama-vertical axis. Uma ama-focus azohlala lana nalana, bese lana amabanga we-focus azoya phansi, azoba vertical kanje, azoya phansi naphezulu enkabeni lana esikhundleni sokuthi ibe azoya kanjani, azoya phansi naphezulu. Bese-ke lana esikhundleni sokuthi ibe ileyana u-B ngoba u-B mkhulu kuno-A, ibanga le-focal yakhona lona lizoba kanjani, lizoba ngo-F bese kube ngo-B square root sika-B squared ususa u-A squared. Manje-ke lana ngenze konke lokhu ukuqhathanisa nalokhu esizokwenza kulo mboniso okuyi-focus point ye-foci ye-parabola. I-parabola isondelene kuma-ellipses. Ungakuqagela lokhu ngoba lena yi-equation, ngoba yi-equation ye-ellipsis, lena yi-equation ye-parabola. Ithi ngikubonise lana, lena yi-equation ye-parabola le phezulu ye-ellipsis lingana no-1, noma singayiguqula sibeke i-y term ngaphambi kophawu negative, kodwa le i-hyperbola ibukeka njengento enjena. Ithi ngibone uma ngingadweba lokhu, ngingakwazi ukudweba lokhu, ngizodweba ama-axis bese-ke ngidwebe ama-asymptotes wethu ngoba i-hyperbola yona isebenza ngama-asymptotes. Ngakho-ke nalana ama-asymptotes wethu we-hyperbola azoba ngu-y olingana no-plus minus b over ax. Manje-ke azobukeka kanje. Ngiqale lana, azobukeka asymptotes yokuqala lena, selena asymptotes yesibini azobukeka kanjena. Lawa ama-asymptotes, lena ile eqanjiwe, lena yilena eqanjiwe ngoba ayikasunduzwa. Bese-ke lena ile ebizwa, ile ngiyibiza nge-horizontal hyperbola. Indlela yakhona, indlela yokucabanga lokhu ukuthi u-x noma u-y angaba ngu-0. Uma u-y engu-0 la, lokho kusibeka kuma-x axis lokho. Uma u-y aba ngu-0, bese-ke lana uma manje leli point leli lona, uma sibuka lana, uma u-x squared elingana no-1, lokhu kuzokutshela ukuthi u-x squared ulingana no-a squared. Lokho kusho ukuthi u-x ungu-plus minus a. Manje-ke le point leli lizoba khona lana, le point lizoba ngu-a, 0 bese nangapha kuba ilelo point lelo, kodwa lona lizoba ngu-negative a, lizoba ngu-negative a, 0. Zombili zikule hyperbola njengoba ubona amaphoyinti amephi. Lokhu kusho ukuthi kuzoba i-hyperbola evuleke emaceleni, izobukeka njengento izobukeka njengento efana nale. Ngifuna ukudweba ngombala ohlukile nangu, izobukeka into enje. Nangapha ibukeke ifana nento enje nayo-ke i-hyperbola yethu. Manje-ke lana lebanga leli phakathi kwaloku kokubili, leli ngu-a naleli lingu-a. Manje-ke unebanga lika-2a, kuyafana lana-ke lokhu
kuyafana nalana ibanga ku-A naleli. Manje-ke ibanga phakathi kwama-point amabini lawa we-horizontal ellipses iyafana nale banga leli eliphakathi kwama-horizontal we-hyperbola. Ivuleke ngapha nangapha. I-ellipsis yona ivulekele ngaphakathi. Yabona i-ellipsis yethu ukuthi benjani, yona ibivulekele ngaphakathi. Kodwa isizathu salo mbukiso ukuxoxa ngama-foci. Mhlampe usuyazi ngoba ngike ngakhuluma ngawo kumboniso ondlulile ukuthi i-hyperbola nayo inawo ama-foci azoba lana emaceleni. Wona ama-foci kanjena azoba ama-point alana emaceleni. Asithi lawa ama-foci amabili, bese i-hyperbola yethu ibukeka kanjena. Incazelo bokuwukuthi i-locus yawo wonke amaphoyinti nama-set wawo wonke amaphoyinti noma ibanga, isum yebanga isuka kule phoyinti leli iye kulamaphoyinti lawa ama-foci li-constant. Manje-ke incazelo le-hyperbola noma enye yezincazelo zama-hyperbola ingaba i-locus yawo wonke amaphoyinti. Lana uthatha khona umehluko, hhayi isum, uthatha umehluko phakathi kwama-foci amabili njengalana. Athi ngibonise lana uma sithi sinephoyinti lana, sibe nephoyinti ithi-ke lena siyibeke kanjena, bese le banga leli silisuse silibeke nalaphayana, bese le banga leli silibize sebenzisa omunye umbala. Le banga silibize ngo-D1, lena siyibize ngo-D2. Manje uzoba sithathe i-absolute value yomehluko ngoba ngesinye isikhathi u-D1 angaba mkhulu kuno-D2. Kule curve lena u-D1 uzoba mfishane kuno-D2. Ngakho-ke absolute value ka-D1 isusa u-D2 izolingana ne-constant esigamekweni lesi, esigamekweni se-ellipse u-D1 uhlanganiswe no-D2 ngokuyi-constant. Manje zicishe zihambelane. I-ellipsis ithatha isum yebanga ku-focus point bese ithi i-constant, bese i-hyperbola ithatha umehluko webanga kuma-point lawa we-focus bese ithi i-constant. Manje-ke lenani leli lizofana ncamashi nokuthi ngithathe iphoyinti lana, ngithathe lawa futhi amaphoyinti, leli ngilibize ngo-D3, leli elingapha iphoyinti lona ngilibize ngo-D4. Umehluko phakathi kuka-D1 no-D2 uyafana nomehluko phakathi kuka-D3 no-D4. Ku-absolute ka-D3 no-D4 lokhu kuzoba yi-constant yonke le ndawo ezungeza le-ellipsis. Bese umbuzo olandelayo uzothi le constant lena izolingana nani. Lana kena yila kuzoba ilusizo ukuthi iphoyinti sikwenzile lokhu kuma-ellipsis njengoba ubona laphayana. Lana sithi uma sithatha iphoyinti isum yebanga phakathi kwalamaphoyinti, leyo sum leyo izolingana no-2a noma ibanga lama-semi-major axis, ngoba leli banga liyafana naleli banga. Manje-ke la lokhu ku-positive, lokhu kuyafana nalokhu. Ngakho-ke bese-ke okungu-2a manje lokhu kuyafana nokuthi kungu-2a. Manje-ke ngaso sonke isikhathi isum yebanga phakathi kwalama-foci amabili belilingana no-2a. Manje ku-hyperbola yini umehluko?
phakathi kwalamabanga wama-fossile amabili. Manje asithathe lamaphoyinti lana aku-hyperbola bese sithi yini ibanga le-magenta yini ibanga le-magenta? Ile banga eliya kuma-fossile lisusa ngaleli eli-blue, lebanga leli eli-powder blue. Ngifake lo munye umbala kodwa ilo leli. Manje-ke ngoba manje-ke lana kungaba nokuphikisana okufanayo esibeke nakho kuma-ellipses. Le-banga leli elisuka kule vertex noma le-hyperbola lena le-hyperbola lena evulekile ukuya kule focus lena liyafana nale banga leli, ngoba ama-hyperbola asymmetric kunkaba jikelele noma ibanga le-focal liyalingana ngapha nangapha. Manje uma lebanga lifana naleli, ngakho ibanga leli le-magenta lisusa ngaleli banga leli eli-blue, leli i-magenta izosusa ngale banga leli eli-blue, kuzolingana naleli ibanga, kuzolingana nale banga leli eli-green, kuzolingana nale banga eli-green. Bese ibanga leli eli-green liyini lona? Lebanga eli-green-ke lona lingu-2a. Sikubonile lokhu ekuqaleni komboniso. Manje-ke nalena nayo ilingana no-2a. Ngizoyikuyeka lana loku engikwenzayo kodwa ithi siqhubeke, kodwa ithi siqhubeke futhi ithi senze isibalo esisodwa esisodwa nje phambi kokuthi siphelelwe isikhathi. Ithi senze kanjena, senze le equation lena. Sifundile ukuthi ibanga le-focus lilingana lana sifunda ukuthi lilingana no-f olingana no-square root sika a squared osusa ngo-b squared. Manje ku-hyperbola usubonile ukuthi kunobudlelwano phakathi kwama-hyperbola nama-ellipses. I-equation ye-hyperbola ibukeka injena yona, bese eye-hyperbola iyona lena, bese leyana ellipses. I-equation noma eye-hyperbola yona ingaba ngu-y squared ohlukaniswe no-b squared osusa ngo-x squared ohlukaniswe no-a squared olingana no-1. Bese-ke lana sesiyazi ukuthi i-focus yethu ingaba ngo-f olingana no-a ozolingana no-a squared ohlanganiswa no-b squared. Manje-ke qaphela umehluko, uphawu uthathe umehluko, uqaphela lana umehluko wakhona uphawu ukuthi lana uphawu lwalama-denominator lawa womabili. Lana uyabona ukuthi laphayana kuhlanganisiwe bese laphayana kwahlukaniswa. Lo kuhlukaniswa khona i-hyperbola leyo, bese-ke la kuhlanganiswa khona uyazi ukuthi leyo iba i-ellipsis. Ngakho-ke nalana uma sinale equation lena, le equation lena ye-hyperbola, ke yona izobuka iformula yakho, iformula ye-focus yakhona izoba kanje, izoba ngu-9 ohlanganiswe no-16. Loko kuzokunikeza u-25, i-square root sika-25 singu-5. Uma besizokudweba lokhu, sesokudweba khona lana sinesikhala. Uma besizokudweba lokhu ukuthi kuzobukeka kanjani, kuzobukeka njengento enjena. Ibanga le-focus lana, ibanga elincane, ibanga lasenkabeni leli
laseceleni kwenkaba uma iya phansi naphezulu beyizoba ngaphezulu kwenkaba. Uma beyiya phansi naphezulu bezoba ngaphezulu kwenkaba. Laphayana ngenza iphutha uxolo akusu u-minus loyana, ngenza iphutha ngangabhala ukuthi ususa. Ngakho-ke qaphela izinto ezinjalo izona ezikwenza ukuthi ungakhoni ukuphumelela. Ngakho-ke nalana izobukeka kanjena i-ellipsis yethu. I-ellipsis yana izobukeka kanjena i-asymptote. I-asymptote yethu izobukeka njengento enjena. Bese-ke lana amaphoyinti manje-ke njengoba i-asymptote yethu isibukeka kanjena, bese-ke lana amaphoyinti amabini we-vertex, amaphoyinti amabini we-vertex lana nango sinobani lona, sino 3,4 angithi sino 3,4. u-3,4 simthathe laphayana ku-9 u-16 i-square root esika-9 u-16 singubani. Ngakho-ke nalana ngale kuzoba ngu-negative 5,0 bese lana ipoyinti lakhona lingu-5,0. Ngakho-ke izoba kanjena, izobukeka kanjena i-ellipsis yethu ngapha injena, bese nangapha izoba kanjena. Bese lana uthatha lebanga leli ulisuse ngaleli ibanga. Lokhu kuzoba inani le-constant izoba ngu-2a noma ilingane no-6, izolingana no-6 noma ilingane naye u-2a ngoba laphayana u-6 loyana simthathe laphayana. Ngiyathemba ukuthi angikudidanga ngalo phawu lolu ukwenza iphutha leli engilenzile kulela phawu, kodwa kumboniso olandelayo sizokwenza ezinye izibonelo. Ungakhohlwa futhi ukuvakashela kwa-ClickMaths uthole ezinye ibanga.